Χωρίς σκορ μετά από 2 και κάτι λεπτά παιχνιδιού. Ο Ντουβερίου ξανά. Su domaćini na -2. Vokap je na RTL-u, Tomić na trici, Singleton pod košem. Tu je Hanga koji sasvim sigurno neće preuzeti odgovornost, tu je i Kjurić, on bi mogao. Tomić ostao bez lopte. Στην άλλη κατεύθυνση. Το λάθος εδώ με του Πασέρ, ξεκάθαρα. Ο Γκόντοριτς. Άμυνα από τον Walters. Στη βοήθεια, στην αλλαγή μάλλον βγήκε ο Ντέιβις. Ο Μινοβέσελ, κοιτάξτε εδώ τι άμυνα βγάζουν οι γηπεδούχοι. Gal to per daug nereiktų daryti, nėra Deiviso, dėl gynyba ties perimetru kol kas Haiko komandos labai silpna. 13-8 po Edgaro Ulanovo 5-ojo taško iš eilės. Žalgirio komanda priekyje 5. Anthony Lee po krepšių štai kaip surakino. Vytenis Lepkevičius, jam patikėta dabar užduotis persivaryti kamuolį į Žalgirio aikštės pusę. Su juo Janavičius, Dariušas Lavrinovičius, Arnas Labuckas ir Mindaugas Lukauskas. Lavrinovičiui įmetamas kamuolį. Kapitono taškai šios dienos rungtynėse. Rezultatyviausiai kauniečių gretose rungtyniauja Brendonas Deivisas, surinkęs 5 taškus. Neptūno komandoje 7 jau yra surinkęs Osvaldas Olisevičius. Slavinskas prašo kamuolio būdamas prieš Artūrą Milaknį ir bandė greitai mesti. Αμερικάνο-ισπανικό αν θέλετε. Φερνάντεθ. Επιθετικό φάουλ του